UNC के प्रेसिडेंट गाइडोन कामय मणिपुर बिजनेस सेक्रेटरी संखुई स्टेफेन बु मखाताना जनवरी 12 फाव पुलिस कस्टडी दे रिमांड लौथखरे जनवरी 12 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा नोंमै कापसिलखिबा थौदोक कमरी लेना पुंजी कुलदा पुलिस थीबो मगी थबक सतखरे मिनिस्टर MT अब्दुल नासिर न कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सानबगे सेंफम हाइने थोकरे हाइना हौरिबे मका लेकाइगे मियामना मराल सिरकली प्राइम मिनिस्टर मोदी न पाइखलकवा स्कीम सिंगबु मियामना खंगनबगे अवेयरनेस प्रोग्राम अमा बीजेपी खुराई महिला मोर्चाना पांगथोकरे अमसोंग अनिसुब मणिपुर स्टेट हुटी वुमेन्स पोलो टूर्नामेंट ngasidige हौकरे ओपनिंग मैच द USA न मणिपुर पांजन तरेट मंगादा माइकी बतीकरे मैम खुरुमजरी अदोमनी येंबिरी बसे इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई के थोक्सम हौजिक पुंजा से फावबगी मरोबा पाउसिंग मियामदा पाउदमजरी UNC के प्रेसिडेंट गाइडोन कामय अमदी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सांखुई स्टेफेन मखाताना लागलिबा जनवरी 12 फावबा पुलिस कस्टडी द रिमांड लौथखरे ngasi CGM इम्फाल ईस्ट गाइडोन कामय अमदी सांखुई स्टेफेन पुथोक्तना केस असigi मखा तारकपा वायल सथकी नेशनल हाईवे 37 की सिविल लोंग दा गाइडोन कामय अमदी सांखुई स्टेफेन अतोपा यूनाइटेड नागा काउंसिल की ऑफिशियल मरी अमग लोइनना माल पुबा ट्रक अमा मै थाबद सेनै हाइना केस असigi आयोना कोर्ट थमकी लोइनना सेनरिबा मखोय मरी अदु फादुना वाहंग पाहोंग तौननबा गाइडोन कामय अमदी सांखुई स्टेफेन बु मखाताना नुमित तरानिगी पुलिस कस्टडी दा रिमांड लौथनहन्नबा हाइजकी डिफेंस काउंसिल की माइकैदगी आयोग की वाफम सिंह अदुगी मायोक्ता अकन ममोंगदा यानिंगदबा फोंदोकी लोइनना गाइडोन कामय अमदी सांखुई स्टेफेन बु थोकिबा थौदोक सिंह अदुदा हकथेंगना यावबा नत्तबा मरमना मखोय अनिबु बेल्ट विबिना हाइजकी नाकल अनिमकी वाफम सिंह तारबा मतुंगदा CCM इम्फाल ईस्ट न मखोय अनिबु पुलिस कस्टडी दा लागलेबा जनवरी 12 फावबा रिमांड लौथनबा खंगनखी नोने यरमदागी खुंजी खुलदा थासी तांग तरानी थोइदा सखंगदब सिंगना नोंमै कापसिंद्र मियोय म हातखिबा मदी अहुमना असोप नंगनखरबा मतुंग मणिपुर पुलिस की असोब टीम अमना मफम मदुगी अकोइबदा थीब हुमगी थबक सथखरे इम्फाल वेस्ट पुलिस के एडिशनल SP ऑपरेशन डॉक्टर S इबोम साना लुसिंगबा इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल अमसुंग बिष्णुपुर की अपन कमांडो टीम अमना ngarang numidang waidam pung mari makai ताब मतमदगी खुंजी पार्ट 2 दा लेबा मफम सिंगदा थीब हुमगी थबक सथकी खुलदुदा लेबा खुंजा सिंगबु युम कौथोक्तुना मसक ममिंग खंगदोकपा अमसुंग आइना यादबा मियोइसिंग यावब्रा हाइना थीखी नुमिदांग पुंग 9 फावबा थीब हुबगी थबक सथरिङैदा खुलदुगी नुपी मयाम थोरक्तुना ngahak निङाइ संगदानखी थीब हुंबदुदा अफापुन अमत्तदी तौखिदे थीब हुंबदु तुंगदा अमुहना नोंमै कापसिलपकी थौदो मखा ताना थोक्तनबा लौखतपा सखिन थोरांग अमोइना सथखिबनि हाइरी लीलोंग केंद्र की मनुंग सना लेबा हौरेबी मखा लेकाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सानबा केंद्र से MLA अमदी मिनिस्टर अब्दुल नासिर ना माई पैसा लौथोखरगा साबित्रे हाइना मराल सिरकली हौरेबी मखा लेकाई की मियामदा माइकई अदोंगी ओइबा साखत थौरांगी थबक पाइखतकनी हाइना कयारक थाजबा पिरम लबसु थबक ओइना पांथोक्तबना MD अब्दुल नासिर बॉयकॉट तौरे हाइना लौथोखरे ngasi हौरेबी मखा लेकाई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंदना मियामगी मिफम हौरेबी मखा लेकाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द पांथोखरे मिफम अदुना MD अब्दुल नासिर बोलिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग सन्ना पोलिंग स्टेशन 30/7 30/8 30/9 अमदी 30/10 की मियामदा माइकई अदोंगी अना लाइंगी यामना मरु ओइबा हौरेबी मखा लेकाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर महाकना केंद्र से की मिहुत ओइरिङैदा लोइसिनगनी हाइना कयारक थाजबा पिरमखिबा थबकता ओंथोक्तबदा पेंदबा फोंदोकनखी पाउंपी सिंह फोंदोरकपदा हौरेबी मखा लेकाई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की को कन्वेनर मिनहास खान हाई हौरेबी मखा लेकाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असी सानबा हाइदुना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तगी अपुनबा सेनफम लुपा करोड़ अहुंगा लाख निफुनिथोई सुबना तरेट की सेनफम दगी लुपा करोड़ अमगा लाख यांखै हुमदोई लिसिंग मापन सहुम तरा मंगा लौथोखी अदुबु हेल्थ सेंटर असी ngasi फावबा मोंग मरिल तादना लेरी नाकल अमरोमदा सामरोद इम्फाल तुरेन की मथक्ता RCC ब्रिज अमा सादुना माइकई अदोंगी मियामना चथोक चसिन तौबदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग अथुबा मतमदा कोहनगनी हाइबगी थाजबा पिरमखी हाइना मिनहास खाना मखा ताखी
Aurebe Makale Kaigi Community Health Center si so 1987 dagi matamdugi MLA Mohammed Helalun Khan purakibani Abdul Nasir na lilong asigi mihut ama oirabanina mahangna lokot pe yaba tawdangda Minority Affairs dagi 3 crore 42 lakhs ki order ma estimate ama 2015 gi December thada mahangna madu order lobuni changlaba sahi amigi period sida mana first installment da 1 crore 53 lakhs lokthokre mahakna promise toramba potugi lanthokre ma hostel asi loisin bi abi thak tu oiramdramni na koi praja myamna ma ko boycott tawre ani pire base lobuni Sahi asigi March sada tangka kani to na pangtho ko derbe assembly election asi ing na signa pangtho na bagi tabak tha sigi tang kuni thoida mega voter awareness program ma district election officer Imphal West na sindna pangtho lagani haina Imphal West DC na thadro pa selo lamada khangalakli Lamphel gi DC campus ta laiba kurungane ni holda pangtho ko derbe program asida NGO singa ma civil society organization singi volunteer singa sarok giabi na ba selo lasina makata na pause lagli Prime Minister Narendra Modi na paikhalakliba scheme sing bumiyam da paksana khangan bagi awareness program ama pangthokre Kurai Mahila Morcha BJP na sindana Kurai Sajor Laikai Tinse Rota pangthokba awareness program aduda Mahila Morcha BJP National Secretary Yogita Singhana thorom mapu oiki awareness program for demonetization of Prime Minister Pro scheme haiba hiram asiga asida Yogita na Prime Minister na miyam gi damak paikalakpa sakot thorang kaya gi matangda wangangki Maruina nupi ubi singita mga paikalakpa scheme Beti Basaw amasung Beti Parhaw haibat nupi singbo awang patakta pukat pangamna na ba madi mahimasang ningti na tambak pangangadabani haibat scheme kayagi matangda miyamda kanghanki loina na India ke citizen ama oina Aadhaar card ki mating na irai na bank account hang pa yahale haiki amasung Pradhan Mantri Mudra Yojana na miyamda loan oina senpam kaya pite duna small sector da business tawriba miyoy singda yamna kanaba piri Yogitana Makataratuna, January Kumathoi Pawa, Manipur Mafam Kayada Satuna, Prime Minister na Paikalapa scheme sing Miam the Kangan Lagani Haina, Makatana Pongdoki. बहनों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के लिए यहाँ तक आई हूँ। देखिए डीमोनेटाइजेशन जो प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया देश को काला धन मुक्त बनाने के लिए उसके लिए भी यहाँ आई ताकि बहनों को ये जानकारी दे सकूं कि ये कितना बड़ा कदम है। ये एक ही दिन में उठाया गया कदम नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के अकाउंट खोले थे उसी दिन से इस पे काम शुरू हो गया था। सब लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी हुई बट इन द लॉन्ग रन देश को आने वाली पीढ़ियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। Mikhal Naksilab Kalona political parties in the Mirab Laukthona Bakan Matabak Satanari, Congress ki oina thasiki tang puntaret ki matungda party ki Mirab Lauktola Baya Hairi, Aduga BJP ki oina Lali Batang Tarama Panda, Ahanwa Pays ki oina Mirab Kara Lauktola Baya Haina, Impact News the Pangba, Power Mana Hairi. Congress Party the Mirab oining basing nga singa simakso nomination form loba madi form Tajin Baki Tabak Satari, Impact na Pangba Power Magi Matungina, Assembly Constituency Hupu Makta Mirab oining Bamui, Mariputra Henmana. पार्टी की नॉमिनेशन फॉर्म लौख्रे पार्टीज की मिरेप से थाबगी अरोइबा मतम लारिबा जनवरी कुनमंगादा लोरेबा मतुंग स्टेट इलेक्शन कमिटी अमदी AICC की मकोक थोंग बलुसिंग बसिंग यावना स्क्रीनिंग तौरबा मतुंगदा मिरेप लौथोलबा याय हाइदी नाकल अमरमदा BJP की ngasi दिल्ली दा पांगथोकनी हाइना तौरबा सेंट्रल इलेक्शन कमिटी की मिफमदो जनवरी 15 दा याइथोखरे हाइना थाजबा याबा पाव मना हाइरी पाव असगी मतुंगिना जनवरी 15 दा पांगथोकदरिबा मिफमसी लोरेबा मतुंगदा अहानबा फेज की मिरेप खरा लाउथोलबा याय याना लैरी BJP की टिकेट तानबदा सयेनबा लैतबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगना हाना लाउथोलबा मतुंग सयेनबा लैबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगिना खरा तपथना लाउथोलबा याय हाइरी कांग्रेस पार्टी तगी BJP दा चंगलखरबा MLA मरी लालिबा मिकलसगी पार्टी की टिकेट सोइदना पीरबा याय हाइना पावसिना मखाताना फोंदोरगली मसिगा लोइना BJP की टिकेट तानरबा मियोय खरा पार्टी की टिकेट लौनबगी दम हौजे हौजे दिल्ली दा कैंप तौदना लैरी हाइना पार्ट हाइना पावसिना मखातारगली
Kairao Assembly Constituency ki manung sana leiba langdungi interference road kaya uful mathakta WM laudana koilas thajin biram ne haina United Welfare Committee langdungi secretary gi sero labana maral sirakle hokiba thengkang kaya dasu WBM laudana uful mathakta koilas thabagi thabak satharam badagi PWD ki chief engineer yauna mari leinaba authority dasu complaint tawkhiba laikre haina serol sin hairak pagaloina na ACSC की सिटिंग MLA की नॉलेज दा सब कॉन्ट्रैक्टर अमना सूरी बमोंग मरिल ताद्रबा थबक सिंह सिदा मरी लेनबा अथॉरिटी ना मियेंग संगबिनबा अपील सु तौरगली वांखै केंद्र की ओइना लाकद्रबा तलामाथोय सुबह जनरल इलेक्शन के मरी लेना BJP की मेरेप सिंगी वर्कर्स सिंगी ओइना अपन बमी फमा सोइबम लेकाय वांखै खुनौदा पांगथोखरे BJP वांखै मंडल की प्रेसिडेंट TS नंदकुमार की थौबुरेल ओइदना पांगथोखिबा मिफम अदुदा केंद्र से BJP की टिकेट मिरेप ओइकनी हाइना सेम सारिबा युंखाम इरावत हावम बोरबाबू अमदी मोनांगथेम प्रफुलो की वर्कर्स सिंग सरुक याखी लोइना मिफम अदुना केंद्र से ओइना BJP की टिकेट फंगबा कैंडिडेट मपुंग फाना सगत पहाइना वरेप लौकी पाउमी सिंग फोंदोरपदा BJP वांखै मंडल की प्रेसिडेंट TS नंदकुमार ना वांखै केंद्र की ओइना अवनबा मपुरकपा मतमदा केंद्र से BJP की MLA अमा लैहनबा हाइबसी यामना मरु ओइरी हौजिक ओरिबा राजनीति की ओइबा फिवम असी येंगलुरबदी स्टेट असी यामना सोथादुना लैरी लोइनना अनौबा अहोंग मणिपुर अमा पुरकपगी मतम ओइरी हाइना TS नंदकुमार ना मखा ताकी ngasi pangtokhiba mifam aduda kendra sigi polling station number 15/21 15/22 15/23 amadi 15/26 ki worker amadi constituency sigi member singna saruk yaki करिगुम्बा मणिपुर अखोइगी गवर्नमेंट अमा हांगबा ngamagadi masigi khudong sabase lakani haibu wakhalonda ayangna masigi ihowa ma sagathabani aduga ngasigi akhona pangtok liba akhoigi workers meet asisu madudani tasengna akhona pamjari bidi manipur da satliba akhoigi haujuk jak lairiba rajniti ki kanusida yengragadi pattern da yengragadi akhoi manipur se aduki mati sothare masigi manung da wangkai kendra so dum salabani loina sing da man da loina akhoi ki kanusi manipur da di masi akhoi awab ki masa oire लाकदरी बतरामाथोय सुबह मणिपुर असेंबली इलेक्शन असिदा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की टिकेट मिखल थेंगनानिंगबा मियुसिंगना पार्टी सिगी हॉकी बैंक इम्फाल लेबा ऑफिस दा लालिबा जनवरी 19 फावबी मनुंग एप्लीकेशन पिसिलकपा यागनी हाइना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस इसेरोला मना खंगलकली रिपब्लिक डे नक्सिलपगी इरोइना इम्फाल मयोला लोकलकपा सेक्शन थौरांगी सरुगमोइना मणिपुर पुलिस नथिबा हुबगी थबक लेप्तना संगसिलकली ngasi yopung taruk makai taba matamdagi ya school janmastan da yum na sangduna thiba humbagi thabak sathaki Imphal West ki DSP Amit amasung DSP Rozit nalusungba tim amana mafam adugi mioi sing sek tawbadu da singnaningai oiba mioi ama phakatuna Imphal Police Station da verification taro matungda thadoki लालिबा जनवरी 19 मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स न सथगनी हाइना तोरम्बा चाइल्ड राइट्स का मरी लेनबा पब्लिक हियरिंग अदो मणिपुर असेंबली मिखल की थबक थरम सिंह लोइद्रि फावबा मतम कक्तनी येथोले हाइना कमीशन असिना सेलोलमदा खंगलकले लिलोंग नुंगैदा ममांग सही की लोइसलमदाइदा थोखिबा इरांग अदुगी वारोइसिनमा पुरंगना पीस कन्वेंशन गलोइना पीस रैली पांगथोकदौरी ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा ख्वाई नुंगसेन सिंथा लुक की जनरल सेक्रेटरी टेंसुबम लैसेम बना पीस कन्वेंशन असी थासी की तांग तरा मापन इरम सिपाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकनी हाइरी हारिबा पीस कन्वेंशन अमसुंग रैली पांगथोलबा मतुंग इरम सिपाई कम्युनिटी हॉल दा संगजफम लौदुना लेरिबा नुंगै मैतै खुलगी खुंजा सिंग मयुम मयुमदा संगहलगनी हाइना फोंगदोरगली इरांग थोगिबदगी था मेहला फावबा इरम सिपाई ममांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा रिलीफ कैम्प हांगदना सिदांगपम लौदुना निंगथम थागी इंगलबा मरकसिदा सैना खांगिबने हारिबा मयामसिंग असि कम्युनिटी अनिगी मरकता वखन खंदौदबा खरना थोनग्रगसु सोगिबा लानखिबा क्यादु ngaktho mangsin तौनरगा दि कामलुक इरांग थोन निंगदबगी अपामदो उत्पोइना पीस कन्वेंशन असि पांगथोकसरगा मसेक लोरकपदा पीस रैली अमखक चलगा हारिबा नुंगैगी मैतैसिंग असि युमयुमदा हंजनगनी इरांग Understanding the conflict in Manipur haiba hiramda nomogi oiba khana nainabki thoramama pangthokre haina Youth Forum for Protection of Human Rights na thokpa seral amana khangalakli Northeast Dialogue Forum NEDF Social Youth Development Organization Saido amasung Youth Forum for Protection of Environment
YEPSR na sindana kaksing kuno community hall da thoramadu pangthoki matau karam na tangdu laitadaba Manipur ma oirakhibano haiba khangdokminasi haibagi pandamda pangthokiba thoramadu da akhang hi kya na saruk gyaki loinana state asida impose tawduna leiriba Armed Forces Special Power Act 1958 ki matang da su khannaina ki haina serol asina maka tana khangalakli matam helaba madi sem sabagi matam yarom daba sana thangna bagi polam kaya ziri kaithela yolambadagi polam singadu phagat khre loinana em suna dukan adib su thani thingin khre akang naba paw ama phangbadagi em su district committee ziriba amadi ziriba municipal council gi official sing yauna puna satakива drive aduda polam singadu phagat khibani polam singadu ziri kaithel gi room number 30 da Swadesh Roy koba mioi amadagi phagat khibani Matang size the break malozage Manipur amadi maling tongan tongan bi paw singalone nai koi break tagi yamathuna hanzaraki impact news bu ming tadun lebiyo Yumanung application ki mapung phaba solution pir ba Durasign G6 season biu Durasign ase Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni Durasign liner ki khudong chaba sing di yumanung ge matsung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kupna ba yan thaba siling amasung phaklang khaidok na bagi rai live solution pi panel sing ado phaiba amadi chap yung ga mai kai install to ba yai Durasign Tata Blue Scope Steel Abema, nang natamibi school IPS have to do yam chiksi lifai hai nei kam do gine. My school is a quality-based English school. It has very competent teachers. They are highly qualified. The principal of my school is a strict disciplinarian. He teaches the student in higher classes. Hey ma, isa di IPS ki boarding the lerub dagi English ki command su phajna le re, lyrics su am hai re, personality talent su phajna le re na. To speak English is compulsory at our school and boarding. I have the habit of speaking English all the time. Adom gi angang singbo Kanchipur da leba IPS haibada Impal Public Higher Secondary School da ming chanbiyo loinan afaba bahiroi oyanbiyo Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Hindi tamningbak singgidamak RK Hindi Coaching Center hangdokchare Spoken Hindi amadi Hindi gi tuition tawningbak sina coaching center se laktuna mingchanbiu class khudingmaki Hindi tuition tawba yaragadaba coaching center ni aikhoi gi address ti RK Hindi Coaching Center Singzamai Thoksom Lekai near Pettigrew School Natraga Imofilling Olpam contact number 9856531364 or 8974784501 Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Mayam bukan taram nok sari bulletin asik makata papau mayam da paudam zari Laliba Assembly Bikal Gidaba State Government Lamdam Asiki Gari Sizit Nabagi Matanga Transporters Amasung Drivers Council Amukana Section Wat Tamlagli Mekala Sizit Nagadaba Gari Awaiman Hengat Kani Natraka Henkan Way Haibigi Mahutta Manipurgi Wamadi Gari Wairaga Sizit Nagani Haiba Additional CEO Gi Wafam TDC Yapagam Lohana Council Asiki President Hijam Ranjina Tamlagli Gandhi Avenue Dalaiba Council Asiki Office the Pompis Unabada Mahakna haikibada state ki wangmadagi gari wairaga sijinnabana mamal hanthai haiba sina transporter samsung driver council na mamangdagi tandra lakpa khongpham handok loi mamangda pangthokiba mikhal kayada Manipur ki transporters singna state government da mateng pangdura lakni ing kumjala singani ni panda sathakiba sanakhiba gari awaiman tharaga handak pangthok kadariba mikhal asida gari awaiman asi sada Manipur hengat pinaba TDC na demand tawduna lakhibani TDC na talib demand asimak na trabasu percentage khara yanabagi matung ina hengatpagi wafam haidana mapandagi gari wire ga sinnagani hariba asina handak pangthok kadariba mikhal asida awaba khudong sa daba kaya mayong narakpa yai matam lairingida CEO amadi additional CEO na TDC gi wafam ase khananaba honabiu haifam thokpa haijaraba phawba tabidragadi kariguba makhal amati gari waiba fangan loi state government na ngammi haiduna nampu sapuda thabak lokhalakpa council asina sapsana thengnagani mamang haktakta pangthokhiba assembly mikhal amadi
Lok Sabha ki mikhal kaya da government na sijinnari bagari ki driver amadi handyman sing vote thadabi ki hak matuna lakli adubu handa ki mikhal asidadi driver amadi handyman sing ki voting right mat payaroi karigumba hak manabu honaraglabdi Manipur ki CEO amadi additional CEO ki matakta Election Commission of India da complaint tawgani haina phongdokhi Manipur society ki miyo kharani haijaba dalali kangbu kharadagi gari lawni mo haiba madu hayeng choira aba kanda CEO na daita pujagadabani hanagi history yengbiyoba karisu kaide mapangi gari wairaga sinagi matamda mapangi gari lakraba matamda Manipur ki gari lokhatbadi yaroiba koina 80 hairaga su hana already 35 hengal laikre madudagi 15 hapkera 20 hapkera 25 hapkera sunga hapro hegdi sunya yaroiba koina kharadu su hengat piu election tawba khuding makki akoi driver handyman singje voting right mat leba driver handyman singje voting right handakti mat pa yaroi hek malaba CEO adu additional CEO gi mathakta akoi ECI da report tawne Kaksing district ki manung sanba tangching khunjau lamyai part ki akoiba amadi manang na puta leiriba part singda lang amadi atai pambai kya sinadana dingtham thagi matamda lamdam asida sakta ribu state sing phabagi pau phangbadagi Unique Wildlife Protection Committee UWLPC na Biodiversity Management Committee ko samnadana usek phana na bathaglam lang tara manga amadi haiga lang kun manga rom lokthokre hairi lang sing asi lokthokibaga loinana lang thalal miba mioi sing busu matungda mo hana sek phatana ba wakal tamina kre loinana irak maku haina khangna bo sek makal asi busu hatpi kanu haina District Wildlife Warden na kunja singda khangan kre Amaramda Kumbi Police Station ki manung sana laiba lai ahongbi khulda sabeng ama kangaw na duna lairambadagi isingda tasin kibadagi wairokpam mangleba gawwa kunja amana isingda songthaduna sabeng adubu kankre mahangna sabeng adubu Kumbi Police Station da sinaraba matungda PFA Manipur na waham adu sangsindana parset piraba matungda makha tabalayeng amadi observation ki tamak sabeng adu Manipur Zoological Garden da sinakre hairi All India Radio Imphal asindana hayeng first state level radio quiz final DM College campus ta leba Dev Literature Center na pangtolagani hairi Democracy and Repealing of APSPA 1957 haiba hiramda nomoi goba miyamgi mifam pangthokre mifam asi Human Rights Initiative Andro amasung All Andro Youth Club Association na punna kusabnadana ngarang androgi purai romba sangle da pangthokibani ngarangi mifam adu da saruk yakiba wangaloi singna mioi bagi hakpu sauna khongoinari ba Afaspa ek asina lamdam asiki miyam da piri ba saiting amasung ek asina ngasi phawda kaya yam na miyam da saiting piri bagi haibi matang da wafam kaya phongdoki Commerce amsung industries loisang na Manipur ki tagel industrial estate industry tauna bagi work set piduna thabak hauna bagi mari laina ba formality sing sem sabapun loirabasu unit kharadadi so pidaduna thingduna thambiri haina Manipur Industries Union gi serolamana hairagli asigamba mawong asina entrepreneur kaya da ningba kahele har pakaloina loisang asigi officer singi matakta legal action lokhana ba union asina thabak paikalagni haina so serol sina makhataragli Athauba Major Songtha Miyagi Samaga Mapan Lak Suba Laikhidraba Numit Kining Sing Tharam Pangthokre Panbayai Major Songtha Miya Maharaj Chandra Kirti gi Athauba Lanmi ama oibata natana inkom jali simasani pan marpudra matoida thokiba khongjom landa Manipuri Lanmi singi troop commander oikiba misakni Taromasi United Songthas na Sindura Palace Compound leba lamyan basanglen da pangthokibani ngasi gi tharamada da saruk yakiba singna Athauba Major Songtha Miyagi ayek pamitam amasung Athauba sina sidanamba Sungoida hailay katuna kai khumna botki ngasige tharamada da Athauba asigi ningsing palan ga mari lene nangarang dagi hauduna nominee sumna satharakpa ahan master level lighting thanghai sangdam nabagi makok mathang taraba singdasu mana mathum yanthoki Hauze ngasi nongming sanabi pauda
Anisba Manipur State Huti Women's Polo Tournament ngasiti ki mapal kangsay bung da hawkre Department of Tourism the Government of Manipur ki mi makada All Manipur Polo Association na sindra ngasi sana ki ba tournament na si ahan balik match sama da United States Polo Association USA na Manipur timbu panjal taret mangada maiti ba piki match sa da United States Polo Association USA ki sanaroi ana Winslow na panjal ahum aduga Stephen ni Masi na panjal mari sanki match asida maiti horoba Manipur tingi sanaroi tes tana na panjal ahum aduga case habina panjal ali sanki Manipur ke Director General of Police LM Khauti IPS amdi All Manipur Polo Association ki President Dr. K. Sarachandra ani galoni na lamdam asi polo masana bo pamja masak nare ba mioi kayana ngasi polo tournament asi hogdopi ki tharom adu saruk yaki nupi ki polo team ohum na saruk yaduna sathagatri ba tournament asi ki hayeng sanaga ba ani suba league match amada Hurlingham Polo Association United Kingdom amadi Manipur team ani na lamba taunaragani State level under 14 boys 6 side football tournament YDA Kairao ADA Arab team di LYSSU A Lilong Kaitel ahum mai pakre ngasi tournament asiki aharba sana ki match samada YDA Kairao ge sanaroi MD Afridina Panjal ahum MD Mustaf King na Panjal ani aduga MD Nanau na Panjal amaga sanduna LCDC Lilong Sajing mamang laikai ba Panjal taruk sinya da mai thi ba piki satharale ba tournament asiki ngasi sana ki ba ani suba match ta ADA Arab ti sanaroi team malim ngan bana panjal ahum N Helison na panjal ani amadi ki Bozi na panjal amaga sanduna USDO Lilong Makhabu panjal taruk amada mai thi ba fiki bagalone na ahum suba match na Lisu A Lilong Kaitel ki sanaroi M Parito na panjal mari MD Mustafa na panjal ahum adug MD Abdul Salam A Thoi Henba amadi A Nawa ahum na panjal amamam nga sanduna MRC sajing mainin khombu yamna laksa na panjal tara soina da mai thi ba pi bangam ki Lilong Young Social Service Union na sindana union na sige sana bung dasa thariba football tournament na sida team tara nipa na saru yari knockout basis sa thariba tournament na sige hing makata ba quarter final ki match mari mak sana ragani Trau kwa kaitel trau hum to suban naurem Bhupon Memorial DSA Trophy State Level Invitation Football Tournament ke final sangkre All Manipur Football Association ki ming makada DSA kaksing na sindra association na sige sana bungda ngasi sana ke ba tournament na sige ahan ba semi final da trau kwa kaitel amati KPSC kaksing ani na akan mamong da lamba tauno ki ba match sige api ba matam da team ani mak match ki api ba matam da panjal amata sanaba ngam nakide Team ani magna tournament na sige final sang na bagi live kicks from penalty marks na leb na bada trau kwa kaitel gi sanaroi Susil Falguni Mairapa MD Amira madi Van Dona kau kiba penalty ki manga adu panjal onthokna KPSC kaksing bu panjal manga mari da mai thiba piki semi final match asida mai thi horba KPSC kaksing gi panjal mari aduna Sanjit Kumar Romesh Tyson amasung Susil Kumar na sanki Tim tarungna group ani thona sa khaidok sathariba football tournament asige hayeng sanaga da bani suba semi final da hisu thawalam di sau kaksing ani na sanaragani UFC lamlaina ani suba sabung khok cup All Manipur State Level under 14 boys football tournament ke winner oikre ngasi youth and students welfare club sabung khok na sendana club asige sana bungna sana ke ba tournament asige final match atu da UFC lamlai amdi Mangal FC Kurai ani na match ka pipa matam da panjal amat sanadana final match asi draw oi badagi kicks from penalty marks na tournament asige winner ke laibak lemna bada UFC lamlai na Mangal FC Kurai panjal taru manga da mai thiba pibangam ki Tournament asige best discipline team na YSS Kurai top scorer amadi best defender na Mangal FC Kurai gi KS Ratomba amadi T Thoi anina taki bagalone na best player na UFC lamlagi and Nauthoi amasung best goalkeeper na ANNLK so bungi Ellison ataki thasi ki taruk tegi sana ba hoki ba tournament asida football team tara tarung saru yaki
tournament asigi ngasi loisinbagi thorom aduda lamdam adugi masak nairaba mioi kaya na makok mathang takraba sanaroi amadi team singda mana mathung kaya khudul tamki Salau Youth Union Club am lamlai na sindana tarelak suba Salau Cup the lamlai Kendra Wise Men's Open 7-a-side football tournament lalaba January kumna pandagi club asigi lampak ta pangtholagani haina sero lamada khangalakli saruk yaringba club organization amadi association singna January kunmunga phawbada form thajinba yagani amadi January kunteriki nungthilpung amada fixture draw atkani hairi tournament asigi winner da lupa lising kuntra runners up ta lupa lising kun best discipline team da lupa lising ani loina best player best goalkeeper masung top scorer da lupa lising masangagi cash prize pigadauri tournament asigi mingjal selna lupa lising ani waikan haina selor asina makha tarakli Re Young Star Nagampal ahum suba MCA W Pralhad amadi W Ramananda Elite Tournament ki final sangkhre ngasi luang samanda leiba luang popo cricket stadium da sana ke ba champion qualifier gi arba match asida Re Young Star Nagampal na tos ngamdana fielding hana sana na baware lokhi match asida hanba batting sana ke ba cyclone thangmai panna apiba over nipo da wicket ni pan turuga sumna giran samaga kuntratruk lokhi inning asida cyclone thangmai pangi batsman Akshay Kumar na run yankhayumdoi lokhi match asigi ani suba inning da Re Young Star Nagampal na over kuntrani to ge ball ani da wicket ani turuga mai papgi run sama kuntra mapana da lowdana match asi wicket ni pan da mai paki match asida Re Young Star Nagampal ki all rounder Jayantana wicket ahum amadi run yankhai ma thoi lowdana match asigi man of the match taki ahum suba MCA W Pralhad amadi W Raman da Elite Tournament asigi hayeng sanagadaba elimination match amada model club singa makha amadi crowd khamnam leirak anina lambat taunaragani Taramapan Super State Level Open Devla Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament ngasidagi team taratarong sarug yadana Basu Ground Khangabok ta hokre Basu Khangabok na sendra sathagata ba tournament asig ahan ba match ta Titan Khengman na Basu Blaster to cricket ahum da maiki ba pikre ani suba match na LCC Khangabok na ISSA Khangabok pu wicket manida thoikre aroibada bulletin asig headlines abona miyamda thamjagi United Naga Council ke President Gaidon Kamaya madi Information Secretary Sankui Stephen bo makata lan January kumatoi pauba police custody da remand lokthakre January tara nito din fal jiri mamla bida nomai kapsul laki bathau ka mari laina na kunji kulda police da tibe humagi thabak satakre Minister MD Abdul Nasir na kamun ki health center sana bagi selpam haine thokre haina haure bi makala ka gi miyamna maral siragli Prime Minister Narendra Modi na paikhalak pa scheme singo miyamna khangan bagi awareness program ma BJP kurai mahila morcha na pangthokre Amasung ani suba Manipur State Day Women's Polo Tournament ngasidiki haukre opening match the United States USA na Manipur panjang tarin mga damay sa pikre.